Manipur State Power Distribution Company Limited Mspdcl amadi Manipur State Power Company Limited Mspcl na kumja lising ani taramapan na pangthokiba recruitment ge result July tha fawda haidokani haiba thajaba piraga lengang na tumina election kiba dagi candidate sing mai hona saunare Pikiba matamgi manungda result lauthuk tabagi mayok talenga ke office sing so loan bayaw na makal kya ge akan makongjang sanction ba Sem Saba Loire Sanction Bahorgan Hana All Manipur Mspcl and Mspdcl 2019 recruitment exam completed candidate ki Maike Digi section Warol Tamlakli result Haidok Tabaki Mayokta Infal West ki Kashampat Lemizam Lekai the community holder Sathaki Bawakan Mifama Mada exam completed candidate ki member Dabu Salamna Kumzali Singani Taramapanda Laukiba recruitment Asigi Matam Sang Haidoktana Laklaba exam ki result Haidok Pinunaba Marilena Sing the Takshinduna Laklabasu ngasi phawba haidoktan lairi masidanatana thabagasi haidokpogi mahuta mamang sahi ke September anida thabagasi cancel tawre hana notice ama thorak pahaibasi recruitment aduda candidate oikiba miyo singde hingna sibu chap manare lengak na thu matamda recruitment adugi cancellation order adu handokada bane karigumba order adu handoktrabade makhal makha kyagi khongjang sanction na sem sab loire phongdorakli अखोइना पिजगिबा सरकार दा अल्टीमेटम डिमांड से अखोगी हौगिबा जुन की तांग कुंथ्रा फाउगी मनुंगदा अखोगी थबक से हाइदोकपिगनी हाइबगी चप चाबा एश्योरेंस मा पिबियो ना हाइबनी मसिदा थोक्सा बिद्रे अन अखोइना हाना हाइजगिबई मतुंगिना अखोई लेपा लेतना खोंजंग संगनगनी समना कन ngasi student protest तौरे अखोई डिपार्टमेंट सिंग सोलोन जर कनी अदगी रैली चला कनी सेम बंगलोई मांग सो अखोई खोंजनगनी तौबे आबो तौरकनी इवन बन अमदि जनरल स्ट्राइक न चिंग सो अखोई तौरकनी माइना थमजगी अदुगा अखोगी डिमांड दी याम क्लियर नि कखरिबा कैंसिल ऑर्डर दो अथु मतम रिवोक तौबियु अदुगा हाइदोक्तना लेरिबा थबक से अथु मतम दा हाइदोकियु